Nadimak Bordo sastavljen je iz prvih slova imena i prezimena Borivoja Dovnikovića, poznatog širom svijeta, od Europe i Amerike do Kine i Japana, svugdje gdje se stvara umjetnost filmske animacije. Bordo je jedan od najistaknutijih predstavnika slavne zagrebačke škole animiranog filma. Ali kod Borde sve je započelo stripom. Rođen je 1930. u Osijeku. U vrijeme kada je stasao u dječaka, popularnost strip revija doživljava svoj prvi zenit. Samo šta je, onda nije bilo lako doći do novaca. Ja sam bio u jednoj nižoj srednjoj klasi u Osijeku i bilo je teško doći do dinara, pa poslije 2 da se kupi strip list koji je izlazio jedan put tjedno, pa poslije 2 put tjedno. Onda smo kupili, mi, društvo moje, smo kupili jedan broj, onda smo svi seli u jedan krug i ja sam čitao, oni su iza mene gledali strip. Shvaćate li? Prvi strip Udarnik Ratko počinje objavljivati 1946. godine. Nažalost, nakon toga Agitprop zabranjuje strip u svim novinama tadašnje Jugoslavije. Nakon srednje škole seli iz Osijeka u Zagreb. Ja sam u Zagreb došao 1949. u jesen nakon završene mature, naravno. I odmah upisao Akademiju likovnih umjetnosti. Ali mene je neobično privlačio redakcijski život. Kerempuh, koji je tad bio jedno vrenje likovno, koji je imao velike imena tamo. Visoki prihodi Kerempuha omogućili su da se u redakciji koju je vodio Fadil Hadžić pokrene studio za animirani film. U cijeli projekt bio je uključen i Bordo. Pozovno u kancelariju Bordo, tako i tako počinimo. Kad je on to rekao, Fadile, pa naravno da hoću, ne da hoću, moram. Radom na prvom domaćem animiranom filmu Bordo polaže majstorski ispit iz animacije. Nakon toga s Walterom Neugebauerom surađuje i na animaciji filma Veseli doživljaj, iza čega slijedi film Gol, u kojem je Bordo bio glavni crtač i animator. 1951. na stranice dječjeg i omladinskog tiska ponovno se počeo vraćati strip. Dovniković s podjednakim uspjehom crta stripove u humorističnom i u realističnom stilu. Po scenarijima Marcela Čuklija počinje crtati strip Izgubljeni svijet, a nakon toga i strip Mali prijatelj. Prema crtanom filmu Gol sa scenaristom Norbertom Neugebauerom radi adaptaciju iste priče za strip koji je izlazio pod nazivom Velika utakmica. S Čuklijem nastavlja suradnju na stripovima realističkog izražaja. Zajedno rade adaptaciju popularnog dječjeg romana Emil i detektivi Erika Kästnera. Dovniković majstorski režira priču s brojnim protagonistima, sjajno gradeći atmosferu onoga vremena. Zašto je to bio popularno? Više zbog Kästnera, ne zbog mene. Jer Kästner je napisao roman koji su svi voljeli i ja po tome radim strip. To je onda duplo gore ide popularnost. Kästner u stripu. U Kerempuhu objavljuje brojne groteskne stripove. Istovremeno objavljuje i avanturistički strip Tragom izgubljenog krda, čija se radnja događa u egzotičnim afričkim predjelima. 1953. Bordo u zabavniku Petko objavljuje strip Ratko, a osim toga u ovom listu ilustrira i brojne naslovne stranice. Kasnije slijede 2 zapažena strip ostvarenja, Afrička ogrlica i Pipo. Mogućnost posla i zarade je bila dosta velika, prema tome nismo mi tražili da se zaposlimo. Odmah je bilo mogućnost, to je već velika stvar. Od 1956. u subotnjem dječjem prilogu Vjesnika u dopadljivoj realističkoj maniri crta SF strip Dječaci Sionskih brodova. Priču o dvojici prijatelja koji ulaze u vojnu bazu u kojoj se u tajnosti radi na svemirskom programu. Istovremeno za list Naša smotra radi ratni strip Slom ofanzive Braun, čija je radnja smještena u Drugi svjetski rat u Slavoniji. 1961. Bordo stvara 3 maestralna stripa: Novi centarfor, Čudesni tim i U zemlji lijepog nogometa. Tako nastaje još jedan ciklus posvećen nogometu, kojeg je Bordo obožavao od najranijih dana. Malo zatim po scenariju Rudija Ljinovića crta serijal Junaci autostrade,
koji se sastoji od dvije zanimljive priče. Drži volan ravno i podivljali auto. Obje o doživljajima vozača kamiona na tada novosagrađenim autocestama. Imao sam to zadovoljstvo da u Plavom vjesniku surađujem sa nekoliko naših ilustratora, crtača stripova koji su obilježili poslijeratno vrijeme. Prvi od njih koji je došao na red za suradnju sa mnom bio je Borivoj Dovniković, sa kojim sam radio stripove o dvojci junaka naših autostrada, dvojci kamiondžija koji su putem doživljavali koje kakve pustolovine. Kad smo radili neke stripove da snimamo junake autostrade, mi smo našli dva mladića koji sam poslije crtao preko fotosa. Ovaj jedan malo jači razbijač i onaj jedan intelektualniji tip, jel ne? Malo nakon ove popularne uspješnice, Bordo redakciji Plavca nudi strip Mendo Mendović, nastao prema popularnoj dječjoj seriji koju je prikazivala televizija Zagreb. Slavica i Mendo, nije Mendo bio glavni, Slavica kao glumica, lepa glumica koja ima svog miljenika Mendu, a on je lutka bio, jel? I palo je nekom na pamet da paralelno sa tim pričama u Vjesniku štampamo, objavljujemo strip Mendo Mendović. I onda smo naravno snimili Slavicu, puno fotosa da je imam, a Mendu sam ja stilizirao prema svom, onu lutku koja je u kazalištu i na televiziji. Od kraja 60-ih nadalje, Bordo se u potpunosti posvećuje animiranom filmu, te doživljava punu afirmaciju i svjetsku slavu. Kreira niz poznatih filmova koji primaju brojne nagrade na festivalima animacije širom svijeta. Kad bi me neko pitao da izaberem najtipičnijih predstavnika Zagrebačke škole crtanog filma i da izaberem najtipičniji film, to bi bio Borivoj Dovniković i neki od njegovih filmova, možda Škola hodanja ili film koji ja jako volim, Jedan dan života. Borivoj Dovniković je još jedan primjer autora koji je zapravo, čije je ishodište, čiji je svjetonazor estetski formiran na stripu. Polovicom 70-ih Dovniković se vraća stripu radovima Blesani tulipan i Škola hodanja, kojeg crta prema istoimenom filmu. U isto vrijeme u enigmatskoj reviji Kviz objavljuje i anegdote u obliku strip pasica. U prvoj polovici 80-ih Dovniković realizira i popularni serijal Susreti treće vrste, humorističnu priču o vanzemaljcu na zemlji koja se pokazala kao bogata i slojevita društvena satira. Početkom 90-ih nakratko se preselio u Beč, gdje je po vlastitom scenariju crtao stripove Dinky Pinky te Frau Blau und ihr Tier. Kada je 1994. godine u Rijeci pokrenut dječji list Bijela pčela, uredništvo poziva tada već 64-godišnjeg Dovnikovića na suradnju. I tako nastaje njegov najdugovječniji strip serijal, Čipko i djed Filip. Za potrebe ovog lista Bordo je stvorio niz kratkih crtica o ljubavi i prijateljstvu, čiji su akteri simpatični djed, psić i miš. Strip izlazi punih 20 godina, dokazujući vitalnost koju je Bordo zadržao unatoč svojoj poodmakloj dobi. Posljednjih godina pojavilo se nekoliko izdavača koji objavljuju reprintove stripova Borivoja Dovnikovića i na taj način njegov opus čuvaju za nove generacije. Zanimljivo je pogledati sada te stripove kad se objavljuju u cjelini u jednom albumu, da podjednako dobro funkcioniraju kao kompletne priče, kao kompletni stripovi, kao nekada kad su izlazili u nastavcima. Vjerovatno je to Bordo radio podsvjesno, ali to i dokazuje njegovu veliku umjetničku i komunikacijsku snagu. Borivoj Dovniković Bordo danas ima 84 godine, ali još uvijek crta stripove s istim entuzijazmom i stvaralačkim žarom, kao i u mladim danima. Iz ovog razloga pripisuje mu se aura vječne stripovske mladosti, pa će u povijest ući kao jedan od najdugovječnijih aktivnih strip crtača na svijetu.